Asam Sarkar pen longle rona ki mia sai ki deng pontu. Aki mia rona long aki joy pensi longle patal long ponpo. Jinthong lems pen lang lokso lems atum ki duk kela arara tumapan PMG KAY asang kiro. Yem khonsing rongpi rongkut blok lakhahinia poling along kahumridam. Kardom pini karbiang long life Adap Abirta lok pen nilisa mijir bon kirimpi. Nonarjik tha birtang ton pen. Asam Sarkar hin pen longli phelanga puthak arsik jira sai kedeng pon. Bangso arsik jira sai kedeng pon ahut joy ke pen ek sonia longli pata ka salam ponje Abirta Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapangdak pon. Apor pader dipin pen nang lituma phan ke panong Bangso varsai laki aprang prang akora long pen joy kia varsai lo. Alama bangke longli phelanga pharman longli pata ka chesilam japhan thangna ra kisunga matsi avelo. Labangso alam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pensi pachini ponlo. News report Karbiang Live. Kedamtang pre-niphaing kore hiniarni kidukela arat mate corona ing prim kachipitang card holder atumaphan Sarkar pen angke pale Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojna sang Jinthong lems pen lang lokso lems atum kiron. Kidukela aratum an eoman ke humjok plot nang ji pojok Sarkar pietum Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojna scheme deng ponsi akejoy pen sang ki pure side deng ponlo. Bangso sang kedam tang pre-niphaing kore hiniarni Jinthong lems hin penta akejoy pen rara tumaphan kiron paduponlo. Lems chairman Long Singkro Chunbang Darsing Hanse Jinthong Mandal BJP amai phu Joy Singh Bongru Jinthong Mandal BJP Mohila Morcha mai phi Sika phangchu pietum patupi ponsi bangso sang kiron asai kideng ahut jasemet corona ing prim kachipidun tang card holder atum araphansi sang piponlo. Lapen corona ing prim kachipidun delang card holder atum aphanta lems alongsi apharman sang BP vetlo. Alang letum ing prim chipi tang lote sang kami long ponpo. ADS Hamran Food and Civil Supply এখেতসকলে আমাক অৰ্ডাৰ দিছে যে যিকেইজন ভেকচিন নিদিয়ে তেওঁলোকক চাউল দিবলৈ মানা কৰিছে এইমতে আমি যিকেইজন ভেকচিন লোৱা হৈছিল তেওঁলোকক আমি চাউল বিলাই আছো আৰু যিকেইজন ভেকচিন দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি গোদামত চাউল ৰাখি দিছো গতিকে আমি একো নকৰো চাউলটো ভেকচিন দিয়ক আৰু চাউল লৈ যাওক সেইটোৱে আমি ৰাজক বুজাই দিছো 22 তাৰিখ অক্টোবৰ আমি যিকেইটা পাবলগীয়া আছিলে এইবিলাক চাউল পাইছো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি ধন্যবাদ দিছো আৰু আমাৰ CM কাৰ্বি আংলংকো আমি ধন্যবাদ দিছো মানে চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আমি ধন্যবাদ দিছো আমাৰ চিনথং ৰাইজে হয় আৰু চিনথং লেমছৰ যি বাবদ পাব লগা আছে আমি পাইছো আৰু আমি ধন্যবাদ দিছো এটা কাৰণে আমি কোভিড-19 যিখিনি আমি সুবিধা পাব লাগিছিল সেইটো আমি পাইছো সেইটো কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ দিছো Lasonok taxi hala pulang loksu cooperative lem sahin penta chairman Bida Singh Be Chunbang Sukur Singh Be atum pentang lok BOD members atum chirap chetudun si inut pen lin phopho sang rondun lo
Bangso sangkero na sai kedeng ahut em raju diso mondolamai phu doloi ingti kongchun bang chandra ingti chunbang thon sing rong hangatum pendang lok penang an man peng ki do bang phu bang phetung ta chitong dun reti sangkero na mailong jasmet rara tuma phan kaya son thak sangkelong tun verjia phan prabjin pen kinang sot alo mate Aadhar card la pen bank account he hui ke do edjia phan pachini ponsing COVID-19 ke so pen kaching rai dun jia phan vaccine kachipi dun akenang sot alam thia phu thak ta than parepo Sipini nilitum langlok so lem salong ta non all India nitu ভারতীয় সরকার পেন লাজিতো নিকি প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ আনা যোজনা লাবাংসোয়া সাং পেন নন বেনিফিশিয়ারি আতুয়া ফান ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট আতুম পেন নন কিদেং পন্থু আনাম মহোৎসব লাবাংসোয়া সাং কেরন পিনি লাবাংসো নি তোমা লেম salong langlok so lem salong tame ron tonlo lasi sangkero na Lakha Kep Hawar ke hat constituency ke parlo Rongkut block Lakha hinia polling along em khonsing rongpi humri damsi corona ing prim ke ana phai Lakha dampen hadagara ratuma phan chiti malan ke rontika Kidam tang pre ni phain ko rahiniar ni em khonsing rongpi ka humri damhut Rongkut block Lakha hinia polling ara ratum pen Durga Mandir along si chithan chimum padupon Bangso hut em rongpi sang ho hin pen hadagara ratum bangko aratum si corona ing prim ke enma ke en ema phuthak aphai endamlo Laso hut hadagara ratuma phan kapanong pak pharu ke thom sosia chitimalan sedami rontika em khonsing rong pi kapachini ponatengke rongkut block la khahinia polling aratum ke corona ing prim longpon lapro lapen bharara dera long pini ankuti pharoi siamoni retuma phan corona ing prim pipon tanglo lasono thaksi ladak habar ke hat constituency lo long sedami phan troxy ke prapho an pipon tanglo lake rat NGO lapen party claim bangatum nangchirak chitu duna joklo pusi em rong pia sang ho ningchipo Ini 100 crore amunit atom pan mane vaccine pilong lo penon dak hawra hat angkang long sita menili homosti lo labang lo menili prai 75% amunit ke dak vaccination long elo silata nili ning ching sampik lo ratom tanang situ lo mate NGO tapen ke nili party workers suman sita me kadu gawena chipaduk do no panang do na churu lo Bonsita me isining du galam Karbi Anglong arat angbong pen jiri kindeng MBPHC under mane non anta mane 20% belang vaccination ke long dake Karbi arat Nepali tapen ke khasi arat sigaw halang 4,94,680 4,94,680 la angbong ba non anili dong ki pitang wang la bangke 2,63,708 a percentage pen lang lamlo pulong de non anta 53.31% bela mate adha bela si la so adha kang mang kan li tum lang charilo ili tum la inglong arat kedo a area along ria lom si mane besi KNA ke ongla Karbi Anglong district ang bongpen nijang Karbi Anglong jirikendeng MBPHC kaparlu nonamat ke ingprim kachipia phai phaning koi betlang lasilake ningduk meme puta em rongpia sang ho ningje thusi Karbi Anglong angkang pi nonamat ke ingprim ke antang phai phan phokep betlang lasi ke en elang atum sedame ke en dun labje phansi pherang ke tuma thengno pen alangli kachuning ri padupon Habar ke hapen harsing rongpi Karbi Anglong live Number Adarsha PHE PWS SSI Hemalong Jal Jeevan Mission alang Havar Araratum Kilong Edjephan Water User Committee Kisengpon Kedam tang preni phain ko rahiniar ni Sarupothar constituency Havar Number Adarsha PHE PWS SSI Hemalong Jal Jeevan Mission atumpen Number Adarsha JJM Water User Committee Kiseng padupo Bangso committee along Jasamet Arpuga Chepek Pona Tenke SGB Sipsom Rong Paraphan Maipu, SGB Jotno Singh Beaphan Dun Maipu, SGB Babu Beaphan Chunbang, SGB Ben Singh Timo Aphan Rap Chunbang Lapen Kiram Beaphan Dihin Rimbang Apu Pekpondo.
Jitening tipen kachari pon bangso komiti ke sengamai long jasemet kachetong dun aluhi tum kaning jetengke number adarsha JJM scheme contractor nobin kiling ahin pen sai ke claim ke mesena joksi hawar araratum JJM scheme lang jun pon longlo lapen number adarsha JJM water user committee tum alongsi hawar araratum aphan JJM scheme lang pajun longji pajun long leiseta ar pudolo pusi ninjeringti Lang Chithing Pen Subhas Terang Karbianong Live. Viswa Hindu Parisharatum Patirpi Ponsi, Bangladesh Chittagong District Komilalong, Hindu Araratumaphan, Kachene Kahulola Pen Apran Karmuda Putak, Kachesongasai Gedengpon. Kedam tang prini phaing ko rahinir ni Dimahasau district MP haflong rong supi towar pialong Viswa Hindu Parisharatum Patirpi Ponsi non hedjong Bangladesh Adap pi Chittagong district Komila po dimalong pang tek bang puatum ke ongdong Hindu araratum aphan arenga hukapaso chotkali bang troka bang puatum aphan apran karmud tera putak ingtang ra kachesong asai kedeng patupon Kachesong pon boma porahut Bangladesh Sarkar aphan chokchi puka sorsar mate ke hangtaram paduponsi President of India aphan कपानों पिनपुरा लो दिमाहासाव डिस्ट्रिक्ट अदिसिया रेडिंग पंजरदाम हम लोग का जो दिमाहासाव डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोग को विश्व हिंदू परिषद का तरफ से हम लोग जो यहाँ का जितना हिंदू संगठन है उसका ऑर्गेनाइजेशन जितना है उन लोग को बुला के हम लोग एक सभा आयोजन किया 2 दिन पहले तो करने में सबका ये मर्जी से हम लोग आज पूरे यहाँ रैली में निकलने का बाद हम लोग पीसफुल रैली और साथ में हम लोग कोई वायलेंस नहीं किया प्रोटेस्ट रैली होने से भी हम लोग कोई वायलेंस नहीं करके हम लोग को जो आजकल का जो प्रोटोकॉल मान के हम लोग जो मास्क और सोशल डिस्टेंस नो वायलेंस वो सबको हम लोग मना के Labang so pinpura lo long ke jong pona tengke Bangladesh long ke do Hindu araratum aphan raikom pipon pamikanangji apran ke dam lapen arenga hu ke so dunang Hindu araratum aphan sarkar pen akira piponangji lapen labang so sailang no ke claim along kachirap tuna bang phuatum aphan so dak pen adai envek nangji anparta Bangladesh along Hindu araratum ke do hawar prabjin pen ke thir thep monsam ka pado vek nangji pusi jongpon तो दिमाहासाव का मुस्लिम भाइयों को भी हम अनुरोध करता है और आसाम का जितना मुस्लिम भाइयों को भी हम अनुरोध करता है नॉर्थ ईस्ट में जितना मुस्लिम भाइयों हैं उनको हम अनुरोध करता है जो आप लोग भी जाके आप लोग का बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ मिलिए नहीं तो हम लोग का यहाँ हम लोग भी चुपचाप बढ़ने वाला नहीं है बहुत सा आदमी हिंदू संगठन हो गया अभी हिंदू जाग गया हिंदू जागरण भी हुआ इसलिए भविष्य में कुछ घटना भी होने सकता है Bangladesh along Hindu araratum la pusona kisung ki phonang koklake social media along Hindu araratum kurana phan manpeng ki pipe phuthak kapaklang pena joksi phonang koklo Haflong pen Suraj Barman Karbianong Live Tang tipinia dabo Abirta ke la ponse kang toniklo